senga whaiaonga, ia le sunga kuleaonga, e taanga, ia malusenga whaiaonga leita ia te whataro pātu, ma leita iau. Pasisili whataro pai whanau aonga ua. Maua maftanga leita iau, talo whatamai? Talofa! Ia, maftai le tū maua leita iau, whiwhio whai o tātou pilo o iai, ia ma whatau kutai o kalame ua le bona kukoina. Ia e whai foi le leola wauna ma whungata muli o le suma whawhengaina ma le senga whaiaonga e whawhiloa e le peonga ia Togisala ia po le whaururo tātou po karame ia mesi foi le au waa ua whai o tātou makuta leita iau ia nganga whiawhia ia whawhtai le tua ia ua amata mea tātou waonga si whanganei ia i po karame sa lepo na kufo mo i miti mai ai ka tātou o kalame o whawhaion whatau ina tātou a onde. Ia o le anganga whiawhia nā ma le anganga whaktai o whaion tātou i la neta iau. Ia manatul nei taimi. Ia o le atu watu la mno whakatoa nei le sunga le whatengainga po le sunga le taitai mi tāna luenga. Ia sunga pasi Paulo. Ia si e taitai ia tātou mo tāna nei se tātou i o na whao o ele tātou po kalame.
kausalis ya amas famene ya amene te fatalo failisi o tafa mai fa o le wata ya amene te va pia o le wata ni miti ya itala da apostolo ye na fama tala abatu itangata ono ya tamo fai ise awala ile ya ile siba tasina fama tala na apostolo matuata huwa ya ta ye na fama tala ngo tusia ile tusile au momo ndito aulona fai posfulu ia o te tamo fai fonde fai tawatu le fai ukule tosu tasi tosu dua tosu todo ia na matalanga va pea. So whatever you do it all for the glory of God. Tosu todo I to try to please everyone in everything I do. I don't just do what is best for me. I do what is best for others. Amen. Tengo yo el bajo amare huwa. Otala na apostolo na bajo amare mutaungu ya ipokala. Mole manuia oisi. Oto. Tasilia wala ufatanga mayele tuwa no mataini. Ya kitau na tupu mai. Odewa sumai ya sumahoi. O alo le atu. O tamali iyo le atu. Fa foi pokalame ona ole bala au ole tu amen etsi la fia ole amanoa mai ele tu ya ole amanoa te fai ai se fuanga ma se tape nanga o lo ma fofau ina ia o ina ni si be fo o no something mai ni o te mata te no la le na ia ro ma fofau ni ai amu piolo to tupulanga o le wata muku de la aulo o wala wa mai le tu e fama dia ai to tamate fama le tu ia nana ona le o tamari I o le atunu o le wata muku mai o le fina ngalo le tu ia matuia le tata wa ona Siufaga amen e amen te leva peso sa on le dia la patalo vai ya vai ai rotara ya ele tu fua uma mele ali wa otto mai ele a como le no fina ngalo ya fa pona pe fiau mo ole amano fai bo ai awole ma ole amano ta fa wa e yo mo ole amano fai le wana ya ole tala le fiau ole fai ula fa tala suma o tai mua ma teta ia ta to o kana ya le no fa mo na foi de talo de tua vai se não mai e não vou falar ia wa mato ya ile nei o kalame taua ia mo ano fana fata telele atua ile wa manaia ia mo manatu mai ile a onga Siufaga fawa inai ia le fina mano fo ia mana po kalame o tamari nei le tua e whawhitai sana whawhitai tele la. Mato tartonu o mea umana o loko I tau whiu mea umana. Mato tarfo I le nei tuaso, le ni io mato uma o tangata ang sana, mato o tangata lea nga. Ai whawhitai le tua
atua i le amanoa ua e au maia e whaomaina ai i la tau nei au na o tamali'i o le atulu ia ua matou mafuta i nei tuasu ia iai lo manuia ma rogolofa ia iai o amavā ia iai o tomai me uma lava na e atofa mo le manuia o mea alofa whalenga ia e alofa ma whamanuia e ainga whaiaonga ai maise ka maiti aonga o mātou e tutono le lei lipo le tu awad po kalame whabitoa ia iai lo manuia i le Yesu whamangalo i mātou tangata ana sara whamanuia i le nei i whamoemoe i lona amatai se ia taunu watu i lona taunu unu whaitaitama i lo whawhonga mai amene ma amene ia amene mas patpati ia ua o tulai ma whasilasila alo ia le tatalaina o le tatou pokalame ia whapitoa ia mas whapitoa
Taitai pale mia mumua Samoa, pea fo'i Pasifika. Ia fionga ia Honourable Fiame, Naomi, Ta'afa. Mo le lango malosi mai i le nei pokalami. E mamori fo'i whaftai i le minister o Fistota Inga, Teknolosi. Ia fionga Honourable Toelupe, Onesemo, Mulanga ia Sosoani, malango mai fo. Male whaftai mulmuli. Ia, mole atu i le fionga mingiska o patoanga, mawhainga whaiva. Ia, po le chairman, poi. A le whatu o tua, le atua, Samoa ua tasi, o fast. Mulanga ia Sosoani. Ia, mare taita inga fo o nei pokalami. Awal tala sa fo i le pose story pupu fo i la fionga ia Laaulialemalietoa. Leuatea, Leuatea, Fosi. O mauana a matai nei pokalami i teilu ni sena. Ma o su e mai o ani pa anu o ngei fo i Samoa o i fafu fo. A o fafutai lea tua. Ia. Wa tua ale tau sanga ia ale o uia o manuia. Ia o le ngei pokalami. O le ingoa. Dunga i. In Digitech Code Camp Samoa, o le camp mua lava lea i totonu i Samoa. Koinga camp lea o le Code Camp i Samoa kongo i se aonga. E pi ia lea li i nini a whaungiama. O e le ngalo fo ina abe fo le whafutai i tatopa anga i whafu. A sosoani mai e whaatino fo i le nei pokalami mo tātou uma. E mole atu ai le whaftai i le Code Avengers o se company e whasosoanga o le platform ko ngā ne whaunga i le tatou pokalami. Ia whapea fo i ma le Pacific Corporation Foundation o le PCF o la tofu i lalo i le MCIT a New Zealand. Whaasolo mai no la ia i le company lea ma losi o Laaulialemalietoa o le Amazon. Compagnia Medica. Ia. Si le fia koe tātou ia e te le koe ngā compagnia malanga ia whasoangi Laaulialemalietoa. Pa solo mai loa mai compagnia munmuri. O le Education Perfect. O le Education Perfect. O se compagnia o se platform. E whao ngā fo i te tonu i a uma lava i New Zealand. Ia. E mais pati mai tātou whakati. Nisi e sidina papetandia le tatou aso fo. Yeah, first I would like to give thanks to Reverend, his wife, and also our church here, our Seventh-day Adventist church here in Siufaga, Savaii, for allowing us to start this program here, the first ever Code Camp in a school setting in Samoa. Let me get a clap. I would also like to thank Honourable Prime Minister, the first female Prime Minister of Samoa, and also in the Pacific, Honourable Fiame, Naomi, for her continued support and also helping us through this and making sure that we accomplish and get this camp going here today. I would also like to thank Honourable Minister of MCIT, Honourable Toelupe Onesemo, for his wavering support, and he's also helping us to extend this program out to other schools. And last but not least, I would also like to thank Honourable Minister or Chairman of the Leota Samoa Utasi, or FAST, Honourable Laaulialemalietoa, Leuatea, Fosi, and he is one of the founding members and also one of the main supporters of this program, as we started this program 3 years ago, and looking not only locally but also overseas for
organizations, government entities to help and assist us as we see that this program will be very useful for our kids' future, especially here in Samoa. As we move into the digital world, we need to understand the digital language. And that is the sole purpose of this program here. So again, I'd like to thank Reverend, as well as our church here, Honourable Prime Minister and Minister in Cabinet. I'd also like to thank, I cannot forget also, I would like to thank our partners overseas that helped make this camp a reality. Again, if you guys could clap when I mention them, please clap. Our first organization is Code Avengers. Our second organization is Pacific Corporation Foundation. Our company in America, Amazon. And our last but not least, our organization that's utilized in every school in New Zealand, Education Perfect. And I would like to give a special shout out and thank you to someone else as well that helped assist and also helped us through tough times when everybody said no. We continued to fight to find ways to make this camp a reality today. And that person is Brother Ray Allen of Code Avengers. Can I get a clap for Thank you, Ray Allen, for your continuous support. I thank you from the bottom of my heart, and I know as well the kids and the teachers here thank you as well. Again, that's just a little short speech on, as far as on behalf of our organization here, or our NGO of E3 Samoa Trust. And I'll hand it back over to Fiame Unasa. Thank you. Ya, naku kuana mama tule. Semua ya Togisala ya Taitai ya Kalangi ya naku desa fakta ya umma ya baanga ya mai fafu ya misifu ya le paribia ma kabineta ya umfai ya unafati no ne ko karame ya ai protemin nei ole a fio na fatu kai mo solo sa ele ma mo lunga fi awai mai da fio ma temete paribia ya Fiame ya misifu ya le mistao sotaina ma mistao o ma misifu ya fio ya Laaulialemalietoa ya wa se tal se uno po karame no lo suyo funtana ya ya o to pole Leo umana kuero iale sauanga faktoa ya lana fioma tamata palbia ya usifa fonga male sisila ya fatal fatu ewe wole mfayona tatu fatasi ile amatanga le por kalamitau ya au manatu fa o tupea ya se fe au ele ngata ile fatalofa au le fa manvia mo ne fa mo o nga fa ona pone fa nga ina computers ya o se metotia po se awala le ua fisosoani iso se tafa o le oranga ya ai mai se lava ia tūlanga taua onga mai o le mea lea taua ai le polkalame le nei ua saunia mo outou ina ia mawhai ona whaawhaingofia ai ona outou tapu e ina ia le ngangana ma metotia e whaunga ina ia tātou masini nei o computer po whainga wha teknolosi ia ai mai se lava le tu a outou maua ia to mai e mawhai ona a veare nā ma whaawai mārosi e whaawawina ai ia le tounga lue ina o ia awala e whawhitaia ia i lātou e wasaunia ia le neipor kalami ai mai se o le momoli atu i tua i aonga e le ngata mo whai aonga a o whapefo e pe ona amata i nei vai aso o lo o whaasino ma autu ia te outou o tama matene aonga ia o le tatalo
o le a o tou whaongaina ia le nei a vanua tāua. E whaalau tele ina ai lo tou wiloa, whaatino ia por kalame nei, i le tou malama i le whaongaina o ia teknolosi, ma ia me tutia fou. Ma e peilava o so se mea i le nei o langa, a o tou maua le malama o se whaavae mautū lea, e mawhai o na whaatupu ai lo tou wiloa, le tomai, ia ai maise o le whaatinonga o ngā kuenga. Ia moli atu ia lo whaanga mo le whaamoemoe, ia manatua, whaongaina le avanua ua sauni, awa ele o ni avanua o lo o mawasoo, po o maua mo tangata uma, a le ua maua le avanua mo o tou, o le ua whiwhiria mo le meipo kalami. Ia manuia ia le aoni, ia tō maua ia se po kalami e whawhiwhia i nai, ia o tou, ia ma whapena o nā o ngā mo le whaaua wina o le tō aua onga lau tele. Ia tō whasaifua. Lau au sunga le Taitai o sauninga, sunga le whaiwhai au. A me se pa ia o tātou a whianga, pa ia la ingi taulangi, a whio to ono o li o le whanga. La le tai tangata matua, lau tō whaa, lau whiso, mtapuala. Pa ia te o le whale ana. Le nganga wha alo le nei tae au, ia e wha whilo e tuai, ia. E hilo, leo vai e whai ma whangatau mole le whionga tu mai tai pāle mea, ma tātou malo. Wha whilo e le tātou nuu, mai se le tātou a onga, ia, pe ona e wha moe le nei tae au. Ele le nganga wha alo, ia, e o te talanoa ai, ia, e tu sa wha moe pe ona tātia, ia le wha moe o te pena ina, ia nisi o tamali o le tātou atu soaswani e tātou a onga, mai se lava, ia malama atili, ia le tūlanga pe ona iai le nei vai tau, ia i ngangana, ia tūlanga lo whaonga ina, ia i le teknolosi. Le nei la tai au, ia, nei te tala aloa ia ai, na tātou workshop, ia uwhainga ina, o le Indigitech Code Camp. O le whaamoemoe au tū o le nei au nanga, pe ona whitai tunga ai, ia le tātou E3 Samoa Trust, le whionga ea Togisala ma lau whainga aluenga. Ina ia whaamalamala ina nisi o waenga, whaatupula ia e fwoi le fia o tātou walo whanau, e ao ina malamalama, ia i mea nei o lo whaongai me o tātou teknolosi. Le nei la tai au, ia, o lo ua whaanganga le nei whaamoemoe, mo tātou whanau a onga, i le vei aso talu ai, ia, sa whaatino e whotpol kalame whapene, ia mo tātou whaia onga, mai whiwhia lawe whailo atu, ia o lo ua iaile nganga whiwhia, mana nganga whanga e tia, mai se whoi o tātou whaia onga, i le whiwhia, ia ina ua mawhai o na malama, inga ngana o lo whaonga e nei tua, ia i nei meo teknolosi, le tātou whaatasinga le nei tai au, i le whaamoemoe le nei. E ole am whai ai o na una ia o tātou whanau, no lātou malama lea, i mata upu nisi o mata upu, ia o lo whaatino i nei tonoa o onga, ta upu pe o le science, ia, e mai se fo ia technology, ia mata upu wha engineer, e mai se fo ia mata upu tau matematika, o le vainga lau tele, o mata upu lava nei, ia o lo ngāru bue maa losi, a le lea to le malamlama i nei mata upu i o lo whaonga ina, ia i tātou technology le nei vai tau, o le porkalame lai le nei aso, ina ia a mata o na whaawhaingo fie, na malamalama alo ma whanau, ia ma whaatupu tele ina lo lātou nau e sila fia a tili, ia le tūlanga lea i tātou technology, mea lea e tā ua le nao le whaamoemoe le nei tae au, mai o le whaamtalanga a tili le nei vaenga pe ona iei porkalame. O le a whaongai o technology, o lo ia ngana, o lo mawhai o na whaongai, e whaawhaingo fie ai o na veso tai, ia mawhai o na ngā ioi le nei meo technology, nei la tai au, o le a whaongai ina nei ngana,
ina ia o ina ia tātou whanau mō ia whaatupu te le nei no lātou māmlama ma fia ia e ia ino lātou no ta inga fia i ngā ruenga ma ta upu nei me la lea ia o le whaafitaile le tātou whawhianga le lango le nei ta le nei wha moe ia matu mai foi le tau au e ala i alo whanau ma le tātou waonga ina ia whaatau nu o nei po kalame tā ua mai e le ngata ilo tātou wha moe e le whionga atu i sala malau whai ngā luenga le tātou E3 Samoa Trust ia e whaahawau le au nanga ma wha moenga ina ia tuli ma tā ngau a tātou alo mwhanau o lo i aino lātou no ta inga le nei vaenga o lo e fia moa ati le se sila fia me la lea ia tālo al malo ma le whionga tu mai tai palmia ma le tātou kapeneta ma le whainga malo ina ia whaatupu te le ina nau ta inga o alo mwhanau i le soifua o ina me la lea le tupu fua tu langa whapenei mo whaian whaatau nuina mea nei ia ono o le lango sua anisio company mai se fo i lātou e lo nau ina ia whaaola ma whaatupu te le ina whaalelea atili soifua o ina o alo mwhanau pe ele whaftai ai company le nei a le Pacific Corporation Foundation ta wala mai le malo New Zealand lo fisosoani mai ia mo le wha moe mai se le Code Avengers le Amazon Web Services ai mai se foi the Education Perfect le se foi company New Zealand so ani mai wha moe ia manatu le wha matawhauloina sa mātou tala o le mātou te talo i manuia wha moe peo na alo atu iai ia le tātou awhioanga mai se le tātou aonga mai se le tātou company o lo lango malosi manu te leina le wha moe le nei aso ia mai se ni alo whanau mo nei mana malangang whaaftai. O te whatalo whatu i le paia maualunga o le tātou mawhitanga i le nei fo i tae au manuia o wholo whatu whatalo whatu i le paia maualunga o te whain tātou mawhuta i le nei fo i aso. O le anganga ma le wha moe nei tautalanga ina ia watu se upu whalai au. Ia, ma se upu wha malosi e ala i le taua wa mea ina o le nei por ka lame tā ua ia o lea o ina lea o alom whanau a le tātou watunu i le ngangana e whao ngā inai au wala wha teknolosi i lungo computers o le internet ia maisi au au nanga wha tere vavave o lea o taunu mai i le tātou watunu i le nei vai tau. Ia, le paia o le tātou mawhtanga le nei aso e manatu e le to e ngawhatau li maina so o leo vai a wale paia o le tātou ainga o whaatino ai le nei au nanga ma le nei whaatalanoanga le tātou nuu i le tu malo whaasala le anga numere wha ia o tau sā mawhai ngā awa le paia o le taulangi to ono li o le whanga ia tainane to le afoa ma taulangi whapea fo i le tō wha tangata mātutua ia upu fo i a sāle muli anga ia tulong na ia o tō mamalu mapa ia al wha moe lava o le nei whalapo tonga o le E3 Trust ia o le wha moe lea o le ao o ina o alo mo whanau a sir tātou utanu ai wha aftai o leo wha mo atu i le tātou i tu malo ia lea o ina lea o mafuai le langona ina ia mawhai a tātou whanau i lalo le primary level a ma tātou le masenga wha se ia pae le fisenga valu o le nei wha moe o le ao o ina le leile o alo mo whanau tupulanga o le tātou watunu atoa ina i o lato maua le lei le malama atili i le tūlanga le ngangana wha le teknolosi o te taofi e fo isi tūlanga ese ai lona o ina i tūlanga masani pe ona iai le ngangana Samoa o le ingilisi o le whainumela o le matematika ia maisi fo ngangana o isi mta upua o ina ia onga a o le whaatula i mai o le neia o onga tāua o te taofi e watu lau wha malosi ina ia iai le nganga langolango a mātua o whaia onga o le tu malo ina ia mawhaina tātou sapaia ai mai se le whao ngā le lei o nei awa noa tāua ua sau ai le nei wha manianga i le E3 Trust i le towhai a Togisala
Ia ma le tamu fai ngā lea fo I company ua mwhaina maua le malo si anga e mawhai ai ona maua le nei awa no tāua. A wale au la o ina o alo mawhanau le tātou moteli sa la whai. E amuia tātou o la ule upusao o lo wha mua le nei pol kalame sa la whai manatu wa mai atu lava yaso. Ia sa iai le o onga o whai aonga. Ia a lewa a matatu le o ina o alo mawhanau le tātou a fio anga. Ia o lau lea te talo ma lau tāu sanga atu le tātou I tu malo. Tātou aua ne I vale tu lima avanoa, o avanoa fo I o mea le au maua. O lo wha solo atu wha moe moenga le E3 Trust, e ele teimi e watuai e tūlanga o laptops o computers, ma me wha pēnā e soani I te tonua o onga. A le wha moe ina I o tātou tino u I a mawhai o na tino mai. O le lava e tātou te vai fo inisi o teimi ia e ei fo inisi por kalame na ona si matu. Ia ai o te tāofi o le taunu mai o le nei por kalame tāua I le nei fo I trust wo mai ai le sunga ia Togisala, Leota, Malana Company ia ua o tali ton wina o le ala fo I leo o fai atu o le mafu anga fo I na o le mawhaina o langoina malosi o na o te tali ton. O se por kalame tāua ma o se fsosoani e sea ona maua I tu malo taitasi ia a lea ua wha mua ma le tātou I tu malo watu ai foi tu lalo I whai aonga o mātua o ainga ia ma le tātou nu ia I o tau alofangia langolango malosi le nei por kalame ia ma o tātou tinsila ma mao per whaasalonga I le whaalau teleina le temi muli muli ia na u to vai tu langa fa teknolosi interneti ma me umo lo ua fa tuina le tele ma le ano no I tono sala fai il fa mo la vol fa lau tele ina na a wa amala malama le tamaititi le ngangana fa tino ai le fa teknolosi o mal malama u mai me ai le faina la tualta titi Savaii tono computer ma lote laptop ai le imala malama ia ile ngangana e fa ngai nai a wala te le vave ma wala fa teknolosi o inai tu pulanga o le tātou atano. Ia o se upu whala ai au le mo le nei vai ngole aso, ia I wha moe tātou talo I le atua, ia tini tau wao ma tini tau nuu le nei ia o onga taua, ia wha tau nuu inai le manuia o alo ma whanau a Samoa. So I fua mai manuia. Ia manatu leo o umale tulanga tāua lava, ia ono kia tu te musola. Ia lava takoa o ngaua, ama pa mea ni po kalame. Ia koe mai le stas pati tamai. Ai lava no tāua nei, ia wala ro atu lau suma le tama koenga, o le suma pa pengaina, me sifo I le aonga. Ia o le a tatala ro ia tatu po kalame le tai au, ia e pe ia masani tulanga o le ronti. Sama sana o kimia o dipingi ia o pako ia technology ma o sao fo ile metal digital ia o ese ko la fana ia la fa pako kalang ni kaya ia va o tulo suma tula ma skole ko pa te so vai kaulo ia ka ko fenu bele ia ma ka kasila ia ka ko pate ia ma kala ro ia ia ka ko kala ni kaya sumai Tasi, dua, zon. Ya. Ya. Tanto ko kala nei kaya ya mole ko ya pa tele le suma pa pe mai ma ya mi ko le kula o ma no ko pa ya o nei kaya ya o pa na pata kuina ma ma ke ta pa nei kaya ya sa ora ta tu maro tu mo se ikuti ya foi mai yo sa ni dola i fa na ole a matata tu le sono mo nei kaya ya ma fa la lava